bederatzian. Gure hortuan gindaronea, San Juanetako heldua, San Juanak baino lehenago gure usoak batua, San Juanak baino lehenago gure usoak batua.
Hauxe izan da, gaurkoa, dena. Espero dut ondo pasatu dizutela. Bai, bikain. Eskerrik asko zuei, dantzariak animatzeagatik. Lehenengo, eskerrik asko handi bat musikari guztiei. Eskerrik asko haur guztiei. Haien lanengatik hartzi gabe. Alaia hemen aldago. Etorri. Gure aurtengo dantzari zauritua, dantza ezin dena egin. Hau ba, Alaia. Etorri. Alaia, une interdiction de danser pendant plusieurs mois. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Esker berezi bat eman nahi dut, lehendabizik, dantzariei, eta beraiek jakinko dute zeinetaz ari naizen, han bat dantzari gaur kirol froga importanteak zituzten, eta aukeratu behar izan dute dantza ala kirola. Eta erabaki dute honea etortzea. Mil esker. Qui ont fait le choix de venir assurer le spectacle alors qu'ils avaient des compétitions sportives de haut niveau. Ils étaient sélectionnés en Aquitaine et autres, et donc ils ont quand même fait le choix de venir. Ils vont se reconnaître. Il y en a plusieurs dans le groupe des grands. Mille esker. Merci beaucoup. Eskerrak ematen lehendabizik Barietes antzokiari eta bere langileak eta arduradunei, Marie-Pierre hementsen daukagu. Mil esker handi. Merci à tous les personnels de la PT. Mil esker udaletxeari. Merci à la mairie. Mil esker ere bai Maritzuli dantza konpainiari, jantzi batzuk usteagatik. Merci à la compagnie Maritzuli pour nous avoir prêté des costumes. Besterik esker handi bat, Akelarreko jostun guztieri. Un grand merci à l'équipe de couturière qui toute l'année, tous les mercredis, se retrouvent pour faire les costumes. Aurten egin ditugu 45 algandoratxuri. Cette année, entre autres, nous avons renouvelé toutes les chemises de tout le groupe, adultes et enfants, et nous avons fait 45 chemises. Donc, c'est pas bien. Bon, uste dut eskerrak eman dituztela, eman beharreko guztiak. Agian zerbait ahaztu zait. Bon, nire buruari eskerrak ematea ez da oso. Bai, erakasle taldeari durik ez, eta Jonek montatu ekainaren 23an egitea erabaki genuen, San Juan bezpera zelako. Cette année, nous avions un peu décalé la date. Nous avons décidé de faire le 23 juin parce que c'est le jour du feu de la Saint-Jean. Eta orduan, lotu nahi genuen gaur gure emanaldia de festa horrekin. Eta aurkezpenetan esan ez dutena, que je n'ai pas dit dans les présentations, handiek egin duten dantza hori eta horren letra gaurko egunari doazkio. San Juan bezperakoa. Nola? San Juan Bagilea. Espaliko hizkuntzean ekaina Bagilea esaten nomentzan. Hori ziren kantu horren letrak. Eta bestirik ez, mila esker handi bat, gero arte, jende asko datorrelako bazkarira, eta hor segituko dugu festa, gaurko dantzarien festa.
Aperitifak, irekia da, denentzako ez baduzute izena eman arazkarirentzat, etortzen altzarete ere, zerbait edatera, eta gurekin momentu goxo bat pasatzera. Mil esker berriz deneri, eta laizzer arte. Ce que je n'ai pas dit, donc, alors on va terminer là-dessus. La fête continue au Clubhouse à Onderright pour tous ceux qui sont inscrits au repas, mais même pour les autres, vous pouvez venir boire un verre tranquillement au Clubhouse après le spectacle. Là, nous allons changer tous les enfants. Aur guztiak, jantziak, utzi beharko dituzte. Barkatu. Zorionak aita.